ibyishimo byari byinshi ku kibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ikibuga cy'indege aho bona Natacha Burundi yaravuye muri Kenya aho azanye agashimwe Katamani Award, agashimwe keza cyane ubona yuko yaherewe muri Kenya mbese biciye ku ndirimbo kure, indirimbo nziza cyane ubona yuko ariyo yari yaserukanye muri ayo mahiganwa mbese akabasha gutahukana mbese n'agashimwe gakomeye. Ubona yuko ari Tamani Award itegurwa mbese mu bakenyezi bakoze neza cyane mu mwaka. Ubona yuko yari muri category ya Rhythm of the Year Africa. Ubona yuko ari agashimwe kari, ubona yuko ari birori byari byitabiriwe n'abantu bakomeye, kandi ubona ko ari birori byarimo yari ahangana n'abantu abagiye bakomeye, harimo abakuru b'abakenyezi b'ibihugu bigiye bitandukanye. Abona yuko byari ibyishimo cyane, aho ubona Natacha Burundi yashikirizwa ako gashimwe. Hari hashize iminsi ine ubona yuko umuririmbyi Natacha Burundi aho yafata irutemikirere yerekeza mu gihugu ca Kenya, aho yaragiye muri grand final y'ayo mahiganwa, aho yaragiye atwaye aba influencer babiri aribo Starboy the Ship hamwe na Simbizi wa Messi Mavumba, ariho ubona yuko bakoze ibintu by'amateka maze batahukana agashimwe, baza bazanye agashimwe impundu zavuze ku kibuga. Ubona yuko ari Natacha kuza amateka, abantu baje kumwakirana ku kibuga ari benshi, impundu ari benshi cyane bamuhereza amashurwe kubera yuko yakoze ibitangaza. Ubona yuko umuririmbyi Madiba the Classic yabashe kuhashika atanga ishurwe ararimuha mbese hamwe n'umukomedian ariwe Umutima nawe yari abashe kumwakira cyari rwose, mbese n'abakenyezi bagiye batandukanye, aba influencers, aba promoters, abyiri byishimo bidasanzwe ni aho nyine bamwakiriye. Ubona yuko ari Madiba the Classic yamwambitse urugore mbese mumvo zo kumushimira, maze mbese barasomana cyane rwose avuga ati congratulations kuri ako gashimwe urusi Katamani Award, agashimwe ubona yuko gafise imbaraga. Ubona yuko ari agashimwe karimo abategetsi abakuru b'ibihugu mbese bakaze cyane. Ubona yuko ari Natacha base kugatahukana, so biba ibintu byiza cyane ku muziki w'u Burundi mbese no ku gihugu, aho ubona ibinzira ari guma rihungabana ku isi hose. Rero ni Natacha Burundi ariko araguma akora amateka, aho yakiranwe n'abantu kuva ku kibuga acindege mbese bagenda bazunguruka igisagara ca Bujumbura. Abona yuko abataxi viru abamotari mbese anabagenda amataxi amabizo, ubona yuko byari byishimo nkuko mubibona ngaha. So reka tuvuga ati big congratulations ako muririmbyi wacu Natacha Burundi wakoze amateka. Reka tumipfurize ibihe byiza no kuguma atsinda nkuko ubona yabikoze mu mahiganwa agiye atandukanye. Tanga commentaire yawe muri commentaire, wabonye gutse uno munezero abantu bari bafise, urukundo bamweritse mbese no kugenda bazunguruka mbese Natacha yagiye azunguruka mu makaritiye menshi. Ubona yuko afise n'agashimwe mu maboko agenda akazungagiza ati ni itsinzi idasanzwe. Hasta la vista kwa mijimbi eka mega speaker Mr Ndayavuga mbese n'yandi mishi aduhurire muri commentaire.